Navsezadnje se bo to potovanje moralo nekje končati. Saj bo kmalu napočilo drugo jutro od odhoda s tržaške postaje. In konvoj se je res že v jutranjem mraku ustavil na tiru, ki je bil odcep na osamljeni pokrajini. Tako so potem stopali po snegu in glasovi ptic roparic so se spet oglasili, tokrat bolj razdraženi kot na tržaških ulicah. Oni pa so kljub temu čutili tolažbo v tem, da so nehali biti paralitični in da so spet shodili. Res so se premikali kot invalidi, ki imajo lesene nadomestke od kolena dol, a telesni gibi so bili odtenki življenja. Kovčki in omoti pa so dajali sprevodu bežen pridih romarske procesije, ki upa na kritje in zaslombo. Samo tu pa tam je v vrstah kdo stopal brez prtljage, z rokami v žepih, in bolj kot osamljeni nesrečnik, ki so ga ujeli daleč od svojcev, je bil prava podoba njih vseh, izgubljenih na nerodovitni ledini, nad katero so se zgrinjali ostri, zledeneli kriki splašenih ujed. Skušal je pregnati vse te podobe, a hkrati je čutil, da je ves sestavljen iz njih, da se bo v njih pravzaprav odpočil, se v njih izgubil. Il viaggio dovrà pur terminare da qualche parte, visto che stava per sorgere il secondo mattino dalla partenza da Trieste. E in effetti, alle prime luci dell'alba, il convoglio si fermò a una biforcazione del binario in una zona deserta. Camminarono sulla neve e udirono di nuovo le strida degli uccelli rapaci, più agitate rispetto a quelle che risuonavano per le strade di Trieste, eppure li consolava il fatto che la loro immobilità era terminata e potevano riprendere il cammino. Avanzavano come degli invalidi, con le protesi di legno dal ginocchio in giù, è vero, ma i movimenti del corpo erano le tracce di vita, e poi le valigie e i pacchi conferivano al corteo la vaga parvenza di una processione di pellegrini fiduciosi di trovare rifugio e aiuto. Qua e là, tra le file qualcuno procedeva senza bagaglio, con le mani in tasca. Più che uno sventurato, rimasto solo dopo essere stato fatto prigioniero lontano dai suoi, era l'emblema di tutti loro, dispersi su un campo incolto, sopra il quale si infittivano le grida acute e gelide dei rapaci spaventati. Cercò di allontanare tutte quelle immagini, ma sentiva di esserne compenetrato. In loro trovava riposo, in loro si perdeva. Uporni človek. V obsežnem literarnem opusu pisatelja Borisa Pahorja, ki zaobjema več kot 70 leti ustvarjalnega dela, se kot rdeča nit vije problem, ki bi ga lahko reducirali na preprosto sintagmo: človekova svoboda. Predmet njegovega opazovanja je Evropejec 20. stoletja, ki se je brez lastne krivde znašel v položaju skrajne ogroženosti, v položaju preganjanca in žrtve zaradi svoje čiste ljubezni do svobode. Da citiram avtorja. Iz te notranje nuje raste brezkompromisni Pahorjev upor zoper vse totalitarne sisteme, ki so tako usodno zaznamovali preteklo stoletje in njega samega. Njegov upor je bil, kot je zapisal Drago Jančar, citiram,
upor do skrajnega roba, do roba smrti, do žrela krematorija, peklenskega brezna, ki mu je od blizu zrl v njegove goreče globine. Z tega roba je rasel avtorjev taboriščni roman Nekropola, ki ni samo veristični dokument o strahotah nacističnih lagerjev, temveč tudi pretresljivo pričevanje o človekovem, kot pravi avtor, virusu trdoživosti, fizične in moralne. Ob današnji krizi vrednot deluje pisatelj tako doma kot po svetu prav s svojo človeško vzdržljivostjo, humanostjo in solidarnostjo. Njegov razčlovečeni taboriščnik je v položaju hude stiske sicer odprt obema skrajnostma, niču in smislu, pri čemer pa je humanistični refleks v njem gotovo močnejši in odpornejši. V najbolj črni empiriji taboriščnega pekla, ki potiska človeka na stopnjo živalskega preživetja, zmore namreč odkriti v izmučenih in ponižanih, citiram, zebrastih cunjah, ki napolnjujejo barako, ali suhih plazivcih, drobce nesebične dobrote, neverjetne moči in volje do življenja. Ob tem pa je avtor zmožen ne samo veristične, temveč tudi poetične stilizacije. V svojem delu se je pogostoma znal izogniti procesu deliteralizacije in se dvigniti nad golo reprodukcijo dejstev v svet poezije, ki predstavlja najmočnejšo zmago nad nečloveško resničnostjo. S pomočjo metafore, ki v njegovem delu v resnici nikoli ne usahne, zmore namreč vtisniti svojim podobam globlje razsežnosti. To je mogoče opaziti predvsem na tistih mestih, kjer se njegov človek znajde v položaju novega upanja in vere v življenje onkraj pekla. Tako je na primer upanje, ki ga avtor odkriva, citiram, v zebrastih ljudeh, ob pogledu na zavezniška letala, ki se prikažejo na nebu, citiram, bikovke so zmeraj enako padale po ramenih, po koščenih rokah, ki so branile gole črepinje, a ko je kričanje potihnilo, so se iz polmraka oči upirale v nebo. Telesa, ki so bila sklonjena, so bila suha, kroglice pa so bile vlažne, po 2 in 2, na gosto stisnjene so prežale za srebrnimi luskinicami, zapičenimi v belkasto mrežo oblakov. Evropski tisk je Nekropolo primerjal z delom Prima Levija, Roberta Anselma in nobelovca Irmeja Kertéša. Kot je pisatelj sam večkrat poudaril, je razloček med njihovimi deli in Nekropolo v tem, da je v Pahorjevem romanu Holokavst prikazan ne samo kot židovska tragedija, temveč kot tragedija mnogih evropskih narodov, med njimi tudi Slovanov in Slovencev, ki so se borili proti nacizmu. Toda Nekropola je samo nekakšen vrh, ki pomeni posebno notranjo zbranost avtorjevega mišljenja in pisanja. Ob tem ni mogoče prezreti, da je taboriščna tematika, ki se je Pahor nikoli ni mogel povsem otresti, le podaljšek njegove predvojne mladostne travme, vezane na pretresljiva doživetja v fašističnem Trstu. Eno najhujših med njimi predstavlja požig Narodnega doma 13. julija 1920. leta. Že kot 7-letni otrok je ob tem prizoru doživel notranji pretres, ki mu je pomenil nenehni vir navdiha in osrednjo metaforo njegove proze. Element ognja se je namreč v zgodnji noveli Kres v pristanu razrasel
v simbol tisočev in tisočev bodočih žrtev fašističnega terorja. Vizija ognjenih zubljev vključuje v svojem semantičnem jedru vse fizično in duhovno nasilje nad slovenskim prebivalstvom v Italiji, ki so ga, kot pravi, četrt stoletja držali v karanteni. Tudi po povratku v rodno mesto, po traumatični taboriščni izkušnji in zdravljenju v francoskem sanatoriju leta 1946, o čemer piše v romanu Onkraj pekla so ljudje, Pahor še vedno ni našel težko pričakovanega miru. Trst je postal prostor, ob katerega so udarjali sunki sprtih svetov, vzhoda in zahoda. Politično in moralno dramo med rojaki na Tržaškem je pisatelj podožival v romanu V labirintu, kjer se je spopadal s tretjim totalitarnim sistemom svojega časa, s komunizmom. Tudi tokrat je morala ideja svobode in demokracije, ki jo je nosil v sebi od mladosti, skozi udarce na vseh ravneh, od politične, idejne in kulturne, pa do zasebne. Razumljivo je, da Pahor ni mogel sprejeti podložnosti enoumnemu sistemu v matični domovini, kot tudi ne teze o preživelosti narodnega principa. Zato je v svojih številnih besedilih kljubovalno branil načelo pluralizma in narodne samobitnosti. Spomnimo se le njegovega intervjuja leta 1975 s pesnikom Edvardom Kozmikom, nekdanjim vodilnim udeležencem Osvobodilne fronte, kjer je pred slovensko javnostjo obsodil tako imenovani roški zločin. To svoje dejanje je plačal s prepovedjo vstopa v matično domovino za več let in s bojkotom njegovih knjig. Ob sklepu lahko rečem, da gre za pisatelja, ki je iz globoke jezikovne in politične travme zmogel priti do polne literarne ustvarjalnosti in je v sodobno evropsko kulturno polifonijo znal vtisniti znamenje slovenske in osebne usode. Priznanje, ki ga je s svojim delom dosegal po svetu in doma, pomeni velik dosežek zmagi jezika, ki je bil v času fašizma obsojen na smrt. Tudi zato je Boris Pahor za nas sodobni bard mesta Trsta in zahodnega roba slovenskega sveta. Svojo pokončno držo in neprizanesljivo kritiko italijanske in slovenske krivde, kot tudi za razkrivanjem političnih zablod na obeh straneh, ga danes tako v Sloveniji kot v Italiji priznavajo za pomembno moralno avtoriteto. Skratka, gre za slovenskega pisatelja, ki je svojo težko stoletno izkušnjo obvladal tako, da jo je povzdignil v visoko literaturo. Hvala lepa. Spoštovani in dragi profesor, ko sem vas kdaj pa kdaj v zadnjih letih obiskal na Kontovevski rebri, ste radi načenjali pogovor o poslednjih rečeh. Nekoč sem vas prišel o tem intervjuvati za Primorski dnevnik, potem pa ste se sami vračali k vprašanju, kaj bo po smrti. Posebno ste se spraševali, kaj bo z duhom in njegovimi stvaritvami, v katere ste toliko vlagali. Prepričani ste bili, da jim je zagotovljeno skrivnostno bivanje, mogoče v božanskem razumu, ki po Einsteinu preveva kozmos, mogoče v Spinozovem Bogu ali naravi, pri katerem sta red in zveza idej ista kakor red in zveza stvari. Mogoče v nadracionalni svetlobi,
o kateri ponekod govori sveti Avguštin. V pogovoru pa sva se spomnila tudi na pesem, v kateri Kocbek na edinstven način izraža vero v svojsko neuničljivost vsega, kar se prebije do bivanja. Sem, kar sem bil, in vsakdo me bo mogel pozabiti. In vendar moram reči, sem in bil sem in bom. In zato sem več od pozabljanja, neskončno več od niča. Kocbek je verjel tudi v vas, ko ste se nanj obrnili kot pisatelj začetnik, se svojega tedaj odmaknjenega tržaškega naslova. Ni se motil. Med vama se je spletla trdna in plodna življenjska vez. Vi pa ste se razvili v enega izmed najpomembnejših pričevalcev 20. stoletja. Kot pisatelj ste se hoteli postaviti predvsem na stran ponižanih in razžaljenih in ste nastopali v prvi vrsti v obrambo najbližjih porodu, v hudi uri, ki je v tem času tolikokrat udarila. Uprli ste se fašističnemu zlu, ki se je razdivljalo nad Slovenci od požiga tegale Narodnega doma v Trstu do okupacije osrednje Slovenije med drugo svetovno vojno. Pred nasiljem niste klonili, čeprav ga je izvajala neprimerno večja volja do moči, ki se je bohotila s 2000-letno kulturo. Preživeli ste tudi pekel nacističnih taborišč. Bolelo vas je, ker vas je vanj pomagala pahniti slovenska roka. Kot preživelec pa ste čutili dolžnost, da v svojih delih pričate tudi v imenu neštetih, ki se iz taborišč niso vrnili. Kako je mogoče, da se je takšno zlo zgodilo? Predvsem pa kako preprečiti, da bi se takšno zlo ponovilo? Uprli ste se naposled komunističnemu totalitarizmu, kateremu ste posebej očitali, da je zlorabil slovenski narodno-osvobodilni boj med drugo svetovno vojno, v katerega ste tudi sami verjeli in ga umazal z zločinom. S Kocbekom in Rebulo se niste bali v težkih razmerah tega na glas povedati v zavesti, da ni prerojenja brez očiščenja. Pogum, ki ste ga pokazali, pove, kako svoboden človek ste bili. Narodnost je pri vas imela predvsem demokratičen naboj. Vsem trem totalitarizmom ste se uprli ne nazadnje zato, ker ste verjeli v pravico vsakogar, da ohrani in razvija izročilo, iz katerega izhaja in ki mu daje oprijemljivo zgodovinsko identiteto. Prav zato ste zavračali etiketo nacionalista, ki so vam jo vztrajno skušali prilepiti. Rasti iz lastne samobitnosti za vas ni pomenilo teptati samobitnosti drugih. V tej luči se niste pomišljali zastaviti svojega dela in ugleda, kadar je šlo za uveljavljanje enakopravnosti Slovencev na katerikoli ravni, v matici, v našem ali drugih zamejstvih. Toda z nič manjšo vnemo ste se razdajali za enakopravnost drugih teptanih skupnosti. Veliko truda ste vložili v delovanje Mednarodnega združenja za obrambo ogroženih jezikov in kultur po vsej Evropi. Skrb za svoj narod je bila pač za vas le ena izmed prvih oblik ljubezni do drugega. S Kosovelom ste delili ideal, da naj bo evropski človek različen po svojih obrazih, a eden v svojem velikem stremljenju ljubiti vse ljudi in v tej ljubezni delati.
V zadnjih letih ste večkrat izrazili potrebo po srečanjih med kulturnimi ustvarjalci, tudi na globalni ravni, da bi pomagali preprečiti katastrofe, v katere človeštvo zdaj drsi, začenši z vojnami. Seveda pa je bila za vas ljubezen temeljni princip tudi na osebni ravni, saj brez nje ni polnega življenja. Le ona omogoča, da življenje ostane iz ruševin in se predaja naprej. Mnogokrat vas je ljubezen blagoslovila v osebnem življenju, kakor izpričujejo vaši romani. Mija, Arlet in zlasti Živka ali Rada, Radomči. Blagoslovilo pa vas je tudi ljubezni sorodno prijateljstvo, začenši s Kozbekom. Saj, če v božanski igri sveta lahko pademo do peklenskih globin, se v njej lahko dvignemo tudi do nebeških višin. Vaše delo dolgo ni bilo dovolj opaženo. Tudi doma, v Sloveniji in zlasti v Italiji, ste se polno uveljavili pozno in to prek tujine. Zato ste bili hvaležni ljudem, kakor je vaš vipavsko-pariški prijatelj Bavčar. Potem, ko so vas odkrili, pa ste bili deležni ničkoliko priznanj. Najbrž najvišji sta vam skupno podelila v tem narodnem domu, zdaj spet slovenskem, ob stoletnici njegovega požiga, predsednik Italije Sergio Mattarella in Slovenije Borut Pahor. In to po pravici, saj če zapuščate vsaj delno boljši svet od tistega, v katerem ste se rodili, je to tudi po vaši zaslugi. Spoštovani in dragi profesor, dovolite, da se vam za vse to zahvalim tudi v imenu tistih ljudi, s katerimi ste se srečevali in s katerimi ste sodelovali v našem malem svetu, zlasti pri slovenski skupnosti, v Društvu slovenskih izobražencev, na Dragi, pri Mladiki, ter v drugih organizacijah in ustanovah iz tega kroga. Hčerki Maji in sinu Adrianu ter vsem vašim dragim izražam globoko sočutje. A naj sklenem z zadnjim delom Kozbekove molitve. Vse je večno, kar nastane, rojstvo je močnejše od smrti, vztrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha, slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti, nikoli. Amen. Un caro saluto al Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, e a voi tutti. Benvenuto, Presidente. In questo luogo simbolo dei drammi del Novecento, sia ora di pacificazione, esprimo a titolo personale e a nome della città le condoglianze familiari e alle persone più vicine a Boris Pahor. Nell'aula del Consiglio Comunale abbiamo commemorato l'opera di un intellettuale e di un uomo di cultura che ha segnato il nostro tempo. Era il 13 luglio del 19 e ricordo con tenerezza il lungo abbraccio che il presidente Borut Pahor riservò a Boris Pahor, che seduto all'entrata di questo edificio aspettava il suo presidente per salutarlo in occasione della commemorazione del 99esimo anniversario dell'incendio del Narodni Dom. In quell'abbraccio vidi l'affetto e il rispetto per ciò che rappresentava l'uomo, l'intellettuale e lo scrittore di lingua slovena che ha attraversato e vissuto sulla sua pelle i drammi e le tragedie del Novecento. Nato a Trieste nel 1913, Pahor è considerato il più importante scrittore sloveno con cittadinanza italiana e una delle voci più significative della tragedia della deportazione nei lagri nazisti,
raccontate in necropoli, ma anche nella discriminazione contro la minoranza slovena a Trieste durante il regime fascista. Boris Pahor è stato e resterà, grazie ai suoi lavori, memoria e testimone autorevole di libertà e dei diritti dell'uomo, voce critica sempre capace di ridestare le nostre coscienze e di lasciare un patrimonio prezioso per la crescita e il futuro delle nuove generazioni. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera a tutti e grazie Presidente, benvenuto Presidente per la sua presenza oggi qui. Oggi in rappresentanza del Presidente Massimiliano Fedriga e di tutta l'amministrazione regionale voglio innanzitutto fare le condoglianze ai familiari presenti oggi in questa sala, in questo Narodni Dom, finalmente restituito alla comunità slovena. Difficile trovare le parole adatte in un momento del genere, anche perché è evidente che la presenza oggi di tante autorità e una partecipazione così massiccia della cittadinanza fa capire quanto il personaggio, la persona che abbiamo perso, il padre che alcuni hanno perso, sia una persona punto di riferimento non soltanto per la comunità slovena in Italia, non soltanto per la città di Trieste, ma per l'intero paese. Una persona che ha deciso dopo aver subito i drammi del Novecento, ha deciso di metterli a servizio, come è stato ricordato negli interventi iniziali, di metterli a servizio delle nuove generazioni, testimoniando e raccontando. Io concludo questo mio breve saluto semplicemente dicendo che oggi celebriamo e commemoriamo una persona che ci ha lasciato, ma è evidente che quelle testimonianze che ha voluto lasciarci dopo aver vissuto quei drammi evidentemente rimarranno anche per le future generazioni, e sono convinto che quello che si diceva prima, l'auspicio che si faceva prima, ovvero quello di lasciare un mondo migliore di quello che si è trovato, sicuramente verrà portato a compimento, e anche il fatto di essere presenti oggi qui con la scritta là davanti Fondazione Narodni Dom è una testimonianza. Grazie. Un saluto cordiale al signor Presidente della Repubblica di Slovenia. Nell'esprimere il mio personale cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità slovena per la scomparsa dell'illustre intellettuale Boris Pahor, ho l'onore di partecipare anche il cordoglio espresso dal sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, onorevole Ivan Scalfarotto, dando lettura di un suo messaggio. In qualità di sottosegretario di Stato delegato ai rapporti con le minoranze linguistiche e di presidente del tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti alla minoranza linguistica slovena in Italia, desidero fortemente condividere con codesta comunità slovena, con la città di Trieste e con il mondo della cultura il dolore per la scomparsa di Boris Pahor. Un uomo, un grande intellettuale, che con la sua vita e con le sue opere ha offerto una espressione limpida e massimamente autorevole della minoranza slovena in Italia, trasformando la propria drammatica esperienza personale in un percorso di alta forza simbolica, utile a comprendere le tragedie del Novecento. Vita e letteratura, storia e testimonianza, impegno ed arte, memoria del passato e monito per il futuro rappresentano il punto di convergenza e di sintesi di una lunga esistenza e di un'esperienza umana che ha attraversato, purtroppo, gli anni più bui della nostra storia. La sua morte apre un vuoto tra coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta dunque un motivo di dolore profondo per l'Italia e per l'Europa. Egli, bambino, fu testimone del rogo del Narodni Dom
recentemente riconsegnato alla comunità slovena, che simbolicamente ospita oggi questa manifestazione. Esso rappresenta il proscenio ideale ed il luogo comune dove condividere il nostro congedo e il nostro omaggio all'uomo. L'occasione di oggi è preziosa perché ci invita a rinnovare e ribadire quei principi di libertà, inclusione e libera convivenza propri anche della nostra nuova coscienza europea, che hanno indirizzato la vita e il percorso di questa grande personalità e che oggi dobbiamo accogliere quale suo lascito spirituale ed eredità di intenti e di pensiero. Mi stringo con commosso cordoglio alla comunità slovena e ai familiari. Esprime il sentimento di vicinanza e di riconoscenza per l'opera preziosa dell'uomo e dell'intellettuale, espressione intensa di passione civile. Patria, libertà, orgoglio. Sono queste le parole che si affacciano alla mia mente al nome di Boris Pahor, triestino antifascista di lingua slovena. Tutta la sua vita leggendaria è stata la testimonianza della dignità dell'uomo contro la violenza, comunista e fascista. Agli uomini e ai giovani in particolare voleva ricordare di tenere alta la testa, di non farsi umiliare, perché la sottomissione è dentro di noi, pronta a piegarci. Basta pensare ai cognomi cambiati d'ufficio a 60.000 triestini di lingua slovena. La lingua è l'orgoglio della propria identità e non si può consentire che la forza del male la voglia cancellare, come cerco di fare il fascismo. Mi dicono: perché non lasciare che le nuove generazioni costruiscano il futuro a prescindere da quegli orrori? Io dico che ricordare è un dovere, perché altrimenti il passato e l'orrore ritornano, perché i costruttori del disordine sono pronti a occupare ogni varco di silenzio per manipolare la storia e costruire altri revanchismi su quelle manipolazioni. In queste parole c'è il senso di un'esistenza esemplare, che crede nei valori profondi dell'umanità, confidando nella salvezza della ragione. La lunga vita di Pahor sembra il riscatto per il tempo che è stato rubato alla sua giovinezza. Mentre la prigionia nei lager nazisti è oggetto del capolavoro Necropoli, il successivo ritorno alla libertà è rievocato nel romanzo Una primavera difficile. Il romanzo Dentro al labirinto fa riferimento alla difficile situazione politica di Trieste nell'immediato dopoguerra. Le vessazioni subite dallo scrittore da parte del regime jugoslavo sono narrate nel volume di diari Ta ocean strašno odprt. Arriverà il momento per l'uomo nuovo che non sia più oppresso da nessun regime. Pahor ci ha creduto fino in fondo e la sua vita è stata una lunga giovinezza. Vittorio Sgarbi. Caro Boris, ricordo molto bene il nostro primo incontro a Prosecco nell'estate del 2011. Ti chiedevo un'intervista per il mio film su Trieste e tu, con la tua durezza, mi hai detto che l'avresti fatta solo se io non avessi tagliato nulla del tuo discorso. Così è stato. Così è nato il nostro rapporto, basato sulla fiducia reciproca. Non volevi lasciare questa vita e ad essa eri attaccato con tutte le tue forze, non solo perché la vita la amavi, ma perché sapevi quanto pigra, labile e traditrice è la memoria degli uomini. La tua esistenza e la tua scrittura stavano lì, stabili, imperturbabili, a ricordarci ogni volta il male che noi italiani abbiamo fatto all'amico fraterno popolo sloveno. Ma, caro Boris,
Ci tengo a dire qui che sei e sempre sarai uno scrittore e non solo un testimone degli orrori del secolo scorso e anche di quello che ora stiamo vivendo. La parola scrittore e la parola testimone vanno tenute distinte, anche se nella tua persona tendono a sovrapporsi. I tuoi libri fanno parte della storia della letteratura europea accanto a quelli di Alois Rebula e Srečko Kosovil. E non perché testimoniano il tuo vissuto, ma perché sono pagine di letteratura. E la letteratura non viene mai impoverita dalla morte. Caro Boris, io non ho la tua stessa forza di testimoniare il vero e il giusto, ma ci proverò dando seguito alla pubblicazione dei tuoi libri. Però da oggi la verità e la giustizia sono più povere senza di te. È stato un onore lavorare con te. Grazie. Elisabetta Sgarbi, editore La Nave di Teseo. Slovo je boleče. Poslednji pričevalec zaznamovanega stoletja in požigate stavbe, v kateri je prej kot otrok začuden strmel v Jurčičevega Krjavlja na odru, je odšel v večnost. Misli so okorne, ko se spominjam na najinih preko 20 let sodelovanja. Ko pomislim, da ne bo na drugi strani več tistega sem samo jaz, ki je bil običajni telefonski kodeks, nerazdružljiv z nasmehom in poglobitvami. Škoda, da ne snemava teh najnih pogovorov o književnosti, o Bogu, o ljubezni, o slovenstvu, o manjšini, o politiki, o resnici, o gospe Radoslavi, o materi in očetu, o sestricah, ljubljeni sestri Evelini, o vsem, kar je bilo življenje. O vsem, kar je beseda in misel Borisa Pahorja, ki se mu je poklonil svet, ki je svetu povedal o nas. Vse to je vpeto v književni opus, ki presega zgolj literarno sfero. Preživeti fašistično preganjanje, nacistično taborišče, pritiske komunizma in neumorno zagovarjati potrebo in nujo po demokratični družbi, iz tega opusa kuje etično dejanje absolutne dimenzije, razpoznavno besedo, poroštvo resnice. Za svoje delo je prejel najvišja odlikovanja. Preko svojega dela je nam vsem pokazal, katera je edina pot za to, da bomo suvereni in ponosni člani slovenske, italijanske, evropske, človeške skupnosti. Zaslovel je predvsem z romanom Nekropola, izjemne in edinstvene pripovedi o taboriščni izkušnji političnih deportirancev, ki ostajajo manj poznane žrtve nacizma, o tistih rdečih trikotnikih, ki jim je posvetil knjigo, za katero ga je nagovorila Elisabetta Sgarbi. Nekropola vsebuje bistvo celotnega njegovega obsežnega opusa, ki ga je avtor strnil v posvetilo knjigi imenom tistih, ki se niso vrnili. Pisateljevo delo je pričevanje slovenske misli in samoniklosti, a nedvomno tudi prežeto z evropsko širino v prepričanju, kot je sam povedal, da literarna potrditev nekega naroda ni sama po sebi poroštvo za obstoj. Za obstoj ljudstva, predvsem, ko gre za številčno majhen narod, pravi Pahor, mora vsak pripadnik nase prevzeti del svoje književnosti. Ponosen in zavzet zagovornik pravic manjšinskih narodnih skupnosti, član in do danes častni predsednik Mednarodne zveze oziroma organizacije za zaščito ogroženih jezikov in kultur, ki je spodbudila italijanski zakon o priznanju manjšin in posredno tudi zakon, ki izrecno ščiti slovensko narodno skupnost,
je svojo dejavnost tesno povezal s svojo življenjsko izkušnjo. Kakor se njegova beseda umešča v veliko literaturo 20. stoletja, a je za izhodišče Borisov individualni občutek razseljenosti, izkoreninjenosti, apatridnosti in tujstva, tako se vsa dejavnost v reviji Zaliv na predavanjih, srečanjih, simpozijih osredotoča na zavest, da se njegov glas dviga strog in ponosen nad še tako ostre čeri in da pove svetu o sebi, preko sebe o nas, preko nas o človeštvu, o vrednotah, o prihodnosti. Pahor je poudaril, kako je zgodovino človeštva možno doumeti samo kot eksplikacijo različnih civilizacij, ki prinašajo s seboj svoje življenje in povsem avtonomen razvoj. Kot pripadnik slovenske narodne manjšine pa je istočasno izpostavil poskus ponižanja in odvzema dostojanstva, ki ga je doživel kot otrok v fašistični Italiji in kar je v taboriščni izkušnji in po njej doseglo svoj višek. V lagerju je pisatelj doživel ponižanje kot član človeške skupnosti, ki jo poznamo pod oznako Nacht und Nebel. Pričevanje je priraslo v umetnost, kar pomeni, da je njegova individualna izkušnja dostopna vsakomur. Beseda predstavlja seveda osebno, individualno pisateljevo katarzo, vendar obenem izhodišče spomina in opomina. Zato se Pahor oslanja na umetnost, na besedo. Zaupa ji, da bo lahko z njo ali preko nje segel v zavest ljudi. Postal je glasnik in simbol generacije mladih brez mladosti in njihovega ponosnega upora. Stanje povrnjenca Boris Pahor imenuje stanje brodolomca, ki drugemu lahko ponudi zgolj lastno leseno desko, na kateri se sam rešuje. Vendar stanje brodolomca je obsojenost za vse življenje. Čeprav se v njem preko tega stanja determinira tudi neka intimna, notranja svoboda, svoboda lastne biti. Sprejemanje usode in kljubovanje prerašča v njegovo rešitev, prelevi se v moč, ker doume, da lahko to moč udejanji predvsem beseda, edina, kateri Pahor definitivno zaupa, saj je težo svoje eksistence do danes zavezal dokazovanju zgodovinske resnice, ki je lahko samo ena. To je njegov eksistenčni kategorični imperativ, ki ga je prenesel na vsakogar izmed nas in na celotno slovensko narodno skupnost. Njegova misel izhaja iz najstrašnejšega. Pisatelj nikoli ni slekel svoje taboriščne zebraste suknje in preko njenega neokrnjenega pričevanja reševal sebe pred uničenjem s svojim vsakodnevnim videnjem in vedenjem o tovariših, ki so postali pepel. Zaradi tega mu je na kožo pisana definicija pisatelja onkraj senc. Njegov rešitveni spopad z novo pomladjo, z njegovim dolgim, izjemnim življenjem, pa je zaradi tega možen samo, ker njegova beseda rešuje mrtve tovariše iz pozabe, vrača jim človeško dostojanstvo in življenje. Vsi ti so zrcalo obsojenih in vzraščajo v obsodbo. Vsakdo od nas, ki jih prebudi v življenje prek Pahorjeve besede, ostane trajno zaznamovan. Ta smrt, ki jo je skusil in preživel, je bila utemeljitev njegove individualne svobode, ki je popolna svoboda bivanja, ustvarjanja, svoboda mišljenja in življenja. Zato je njegov glas vzrastel v simbol spoštovanja, obenem pa tudi upornosti proti uzakonjenim klišejem, ki oznamenjujejo svet in družbo.
Njegova politična ideja o ustanovitvi slovenske levice izprečuje daljnovidnost vizionarja, ki je sanjal o samostojni državi, o svobodni družbi, o človečanstvu kot najvišji vrednoti. Edvard Kocbek pravi, da je beseda za človeka začetek bivanja, utemeljevanje njegovega jaza v družbenem redu. Pahor je dokazal, da lahko ta Kocbekov aksiom privede do dokončne posameznikove zavesti v sočasnem, absolutnem spoštovanju človeka in eksistence, in to s svojim jasnim nastopom proti vsakršni obliki totalitarizma ter ostro obsodbo fašizma, nacizma, komunizma in nikoli narodov, ker so se ti režimi udejanjali v tragičnem loku 20. stoletja. Danes smo v njegovem domu, v tej stavbi, v kateri se pletejo danes usode mladih ljudi, žuborijo besede v vseh jezikih. V tem domu bo zavedno s svetlimi črkami zapisano njegovo ime s pripisom slovenski pisatelj. Hvala vam, učitelj in prijatelj, dragi Boris Pahor. Spoštovana družina Pahor, žalni zbor. Ko se je v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja razcvetela slovenska politična pomlad, je bilo vse, od vrednot do ustaljenih praks, podvrženo silovitim spremembam. Glede demokratičnih sprememb, ki so naposled omogočile ustanovitev samostojne države, Slovenci nismo bili zgodovinski zamudniki. Z današnje perspektive se zdi, kot bi bili tedaj na nek način na to pripravljeni. Nekaj od tega je gotovo res. Spontanost, nepredvidljivost in avtentičnost tedanjih prelomnih dogodkov je utemeljevalo in sidralo nekaj zgodovinsko reflektiranih izkušenj in močnih, izstopajočih osebnosti. Spremembam so dajale zagon in jih spodbujale, ter jih hkrati razsodno premišljevale in vrednostno utemeljevale. Ena od takih redkih, dragocenih osebnosti za tedanje narodno prebujanje je bil Boris Pahor. Nikoli, niti tedaj ne, ni silil v ospredje, vendar je bil vse skozi tam. Vse skozi tam do njegovega zadnjega dne. Boris Pahor je poosebljal slovensko nacionalno izkušnjo 20. stoletja. Naj se udarci usode še tako močno, kot nevihta, bičali v svetilnik v zalivu, tam je bil Pahor in je svetil. Boris Pahor, ta trmasta in premočrtna osebnost z jasno izdelanim moralnim kompasom, človek, ki je poosebljal upor zoper vse tri totalitarizme, humanist in buditelj, ki je verjel in živel resnico in pravico, se je prav v tistih prelomnih časih in prav zaradi teh značajskih in vrednostnih kreposti znašel v slovenski kolektivni zavesti kot njeno moralno središče. Čeprav v razlagi procesov in dogodkov, ki so naposled privedli do ustanovitve samostojne slovenske države, ne bomo pogosto naleteli na omembo Borisa Pahorja, je bil svojo karizmatično osebnostjo njena vest. Vse skozi je bil tam, praviloma neviden, tudi na svoj lasten način zelo vpliven. Kot je bilo danes že nekajkrat rečeno, demokraciji, svobodi, tako nacionalni kot osebni,
ter pluralizmu, mnenjskemu in političnemu, je namreč posvečal skozi literaturo in siceršnje javno delovanje osrednjo pozornost. Toda njegova prava izjemnost glede teh tem je bila v njegovi verodostojnosti, avtentičnosti in iskrenosti. Njegova upornost in žilavost, s katero se je izklesal skozi težke življenjske preizkušnje, ga je kvalificirala kot živo legendo, kot poosebljenost teh vrednot. Od tod njegova zgodovinska pomembnost za naš nacionalni obstanek in razvoj. Morda je bil tudi zaradi njega slovenski politični narodni preporod tako evropski od vsega začetka. Boris Pahor, predan in zaveden Slovenec, se je kot tak odpiral evropskemu prostoru, ga nagovarjal in bil naposled slišan in uslišan. Z tega vidika je znal biti, če smem reči osebno, tudi precej tečen sogovornik. Če ste mu hoteli laskati s slovenstvom, je opozoril na kontekst Evrope. Če ste se mu hoteli prikupiti z evropejstvom, vas je opomnil na nenadomestljivost nacionalne identitete. Če ste hoteli kritizirati pomanjkljivosti demokracije, je brž in strogo opomnil na nevarnost avtokracij in diktatur. Vse pri njem je bilo podvrženo kritičnemu premisleku. Zanj ni bilo nič absolutnega, morda samo ljubezen. Pravzaprav ne vem, kako je zares doživljal vrnitev tega narodnega doma Slovencem v Trstu. Zdi se mi, da bi mu moralo to pomeniti eno veliko osebno zadoščenje. To je bila res velika reč, nenazadnje tudi v zelo stvarnem smislu. Toda, kolikor sem osebno poznal Borisa Pahorja, si dovolim reči, da mu je v simbolnem smislu tistega dne pomenila Bazovica enako veliko. Uročitev državnih odlikovanj, ki smo mu jo uročila z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello, do česar je imel sprva zadržke, je naposled pospremil za naslednjimi besedami, navajam. Odlikovanje posvečam vsem mrtvim, vsem, o katerih sem pisal, začenši z Lojzetom Bratužem in 4 bazoviškimi junaki, ki se jim bo 13. julija poklonil tudi predsednik italijanske države. Družina Pahor, žalni zbor. Dragi Boris Pahor, skupaj z vsemi generacijami Slovencev, v domovini, tu v zamejstvu in povsod po svetu, na katerih ramenih stojimo, se vas, dragi Boris Pahor, sedaj spominjamo. Vam posvečamo izraze našega najbolj iskrenega občudovanja in hvaležnosti in se poklanjamo vašemu zgodovinskemu pomenu za naš narodni obstoj in razvoj. Hvala, Boris Pahor. Iz intervjuja Alojza Rebule Borisu Pahorju ob 90-letnici. Primorski dnevnik, 26. avgust 2003. Mislim, da se je kljub vsemu hudemu življenje splačalo zato, ker sem doživel lepoto bivanja. Zato, ker sem ljubil in bil ljubljen. Kot slovenski človek to drži še na poseben način, ker ima slovensko občestvo veliko napak,
zna pa biti zvisto sebi skozi stoletja in vrednotiti tudi najbolj skromen delček zemeljskega. S Camusom zavidam tistim, ki bodo, ko me ne bo več, ljubili cvetje in žene, s Kosovelom tistim, ki bodo lahko poslušali, kako bori vršijo. Credo che la vita sia valsa la pena di essere vissuta, poiché nonostante tante brutture ho conosciuto la bellezza dell'esistere. Cioè ho amato e sono stato amato. Da sloveno questo assume un significato speciale perché il popolo sloveno, a dispetto dei suoi tanti difetti, sa essere fedele a se stesso attraverso i secoli e sa dare valore anche alla più piccola esperienza di questa vita terrena. Come Camus, invidio coloro che, quando io non ci sarò più, ameranno i fiori e le donne e, come Kosovel, invidio coloro che potranno ancora ascoltare lo stormire dei pini.